Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kum shibenta ban wanra ya ka khoj ka suba ka badiru shibenta jong ka jingkoi jingkhia ki nongtrei jong ka accredited social health activist lani Asha jong ka Ribhoi district menta ka singi kila mi shakmat ban penlong da ka program pen khoj nong lani ka cleaning drive ya ki saudong saukun jong ka shnong nongpo pat kum joru ya ki surok ba terter kum ka nuksa ban hikai ru shikipat ba ban le khoj ban kiar na ka bread nyut pathar. Hakatai ke jing pen khoi ya kasnong nongpo la shim bentaru da ki Asha na kelengka dong Ribhoi ki paitba bat ki nong shong dukan haka jing yalam ka kong Theresia lingdo ka balong ka president Asha Ribhoi uba plelat tiuso ubalong advisor jong ka seng ka kong Mira June Mersing president ka Meghalaya Asha Workers Union balawan ban Aiman Sim bat Donald Katru da UMLA ka nongpo uba Meral Bonds Aim uba Balajit Rani ubalong MDC ka Thany uba Charles Marngar UMDC ka Mauhati uba P Karnari UDMHO ka Ribhoi district pat kiwe ki riurang ba hadin ka jing pen khoi na kalyang ki Asha kila penlong ru ka jing ya kendo lang haka third Ribhoi district Asha annual meet ya ka bala penlong hamadan sajer kum ka jing ya mirjingmut bandon ka jing ya trailang bat ka jing ya teli kam tam bat ki Asha ki baju ma di ki jing e na kapor ban shakriyo pat ba haka kam na lor ka tulop ka baru. Idan shibun ki bentar ki berpongsan. Kesin pareng ki section of society ki bentar jong ki imlang salah. Kilong kumi ki dei ki bala pun ki bala khang ki bala pen he pensan ni kumne kumbangilong. Ki dei kilong kumi ki rubun pu. Ki ba ki represent. Ki Asha worker, ki Anganwadi worker Ide ki bala dedicate ya la jong ka jing na ka benta ka service ya ka ne ka dong ka than dari ni ka country ki Asha ni tip ki kum ki wei le ki benta ka badan ka benta ka khau ba na ka benta ko ka na ju ong bi ka ni na ka por sa ka por ba ki long ka jingking ya ka tanak ka ko ka khia ban poi si pa pa abang ong ngejingking telah suku. Kadang-kadang kalau kuat, abang-kadang ngejingking gemut bah subjai ni orang kam si siliang. Lepas kita laram dan jingking kita bae, kebanang berjingi telah boy si siliang kebanang berjingi telah sakut. Mulai. Jadi lebih kibalong kum ngejingking to bridge the gap between the health system and the public health. Dia ngidon PPE train product attendance. Tengah orang kita kita syurah kita don kesap bandle Ndrei kum kaji kertib lang ni korok Badan hadu kita lepas ini bro. Kita lepas ini kita
Menteri Kamasya hakaliang juga percaya dia mentah kalau menekam pelat dan dok pelat badan begini kibala penyaji lembaga mobile kebangai ladiru buat kerja yang aku meningam datang kini internet kini ki kam media kibaban sien kili ada kikut tinggal dok berdom biasa pun kita Nuri kat kumajik pau jangan bahasa tolong baka jiksio kamdo ni ibu ya kini ngan persangi ban penyaji wan nama tak kajing halang jopi bat kapat kakiai berbuat. Orang tahu kisah teman tak bakal beri ini. Ia kecilnya terlihat jopi. Hak apa nak kau kena mesti nilai lo ban pendek ya boleh program. Kapan dia cleaning drive. Kembali cuti bagi Asha kendai kan di long train jauh kapat dia. Hendak di Asha kendai di long train jauh kaput kasubah. Habis nanti tahu kembali ini don. Bila pun ini yang tak cuci itu jopi. Dah kapan mana bila mi balik yang tak cleaning drive dah kapan bila asal badan kuat yang tak cleaning compound badan apa sah jauh kemudian kompleks. Itu patu jimpa jingkia kaya rengkat berketuan kasubah. Kau ni asal tidak sisa kebentar kebakarang untuk bentar beliau kau dan dia berhitai yang senang kata yang kilang kuni bagi kilang ni langsung kepada apa senang kata itu jopi. Ni snow donbok shibun, ni lah benong, ni snow banai kublai ke sorkan. Kabala persang benwan yang kilat kelenti, kumno ban wanra, ya ke jingsuma ke babha, nak kebenca kilong kini nadu bagi dak armen. Hadu baki layor ikun lung, hadu bakumno baki sumar ikun gijongki. Bat kasorkar kandom la banjok. Yang kita ki jingtumu gi babha jo kasorkar lada lem mapi ki nongtre haki shnong ki thau ki ba mapi kidan. Ngapwa bani fu kuten di dalam isno. Apo ke konstitusi. Aku weges ni amang ni dalam ke weges no. Kebelapun di boyok kopi. Asya ilej terkulung ying ban batai siapa? Ban batai start terletak. Idenya ira itu kopet. Berkecing syak kembali lagi hujannya kurang. Men cintanya kumelakukan sesuatu happy berkerja. Kifun kilong yalang senang, kifun kilong ying kilong sam. Habadam giba kaflo, habadam giba sitong. Ililay sa mga tibos nusurok din. Bunsin hapon kakan ng sumas. Kuchan yung tate. Hindi ko nakakaya. Nagkaroon na mga yung iba na lang. Yung kiting presyo daw ng jopi. Entang hamang na di jong di kain di bamang ni jong ni sa. Hindi ba ni kain malayin nila di kuwan nila di bangin na bande kuwan. Baninday ban berat pasari di jabo jaban hantam lain ati jaka pada kabakum kene ke jaka kabandan menta nidai bandong pikir nidai ban peg hango nidai ban berat ngakarpat jaka ta sabaro kita ba nongki nong ko kene nongko resaki weiru tibala ko no ya kene ke intern te sajisun nong kublai subon sari kene ke intern ke genti dan menta long hakini kapuan long program paling kuat kami telah buat supaya dia dan sementara dan pemilih tua bangun subada pada sedang dia kata itu Krishna dan apa jadi para sahabat bangun sedang dan ada asa kelak. Dan malu dan berakhir. Menang mengenai we are live sedang we are live. Program sebelum akan pada di volunteer juri bagi sabha dan IT kuncar ya insya juri baru lalu Tung kada kebincang kebincang itu ya datang bagi minsang ya datang dunia sah. Karena kertas ya ini driver si badan hajan dan langsung dikandung sebab banuan sakit batin kada ini trelang dunia penting ini ayat ini juga diberi
Simai. Yang tuh, bukan sini. Sarah. Sarah.